I pa ljudi, vi gledate Sergeful TV i ljudi, danas ćemo igrati drugu epizodu 8 bal pol. Evo imamo ovdje jedan spin, da ga odradimo. Dobro, nije loše. 300. Čak. Ne. I ajmo play. Teo sam da odigram tournament, to ćemo vjerojatno sljedeći put. Ali nisam ovu epizodu, pošto tu ne možemo, znači ništa da uradimo. Dobijemo 150. nivo i eto ga. I 5. nivo. Meni ti mali nivoje ne leže. Ja mogu 30. dobijem, ali 12. 5. 4. ne mogu bre tako dobijem. Najviše mi leži nivo koja. Ej, ovo ne znam da gađam. Početak. Nikad nisam znao da gađam ovaj početak. Uvijek mi je to bio problem kad sam igrao ovu igricu. Trebalo bi se sljedeću epizodu i štab da promenim, vidjet ću. Inače ljudi, rekao sam vam u mom prošlom klipu da sada nemam puno vremena, imam puno obaveza pa ne znam koliko ću snimati. Ali mislim da ću sad moći, barem jedan dnevno snimam klip. A ne! Koja blokada? Dobro. Čekaj, ne vidim ništa. Ne! Umalo da udarim. Ne! To. Dobro. Moram malo, ne smijem da preterujem. Vjerovatno ćemo ovaj put jednu partiju odigrati. I nemoj, to. Ne. Aj barem da pipne prvo ovdje i da ubacim ovu. Pa eto, nek igra sada. Barem mu je ova zaro, a može tu odmah da namesti sada da bi... ne vjerujem što je lik uradio. Čekaj, ja ću ovako ovdje da namestim. I da udari ovu moju brown, da ode na drugo mjesto. Dobro je. Nije dobro. A ne. Može da premešti, izgleda da lik to ne zna da uradi. Ne znam. To. Izgleda da ovaj nije dobar kao onaj prošli put što sam dobio 4. nivo. Lik ne znam. Vjerojatno je kao i ja igrao neko pa mu je bio hakovan profil. Onda sam ja napravio dugačku pauzu u ovoj igrici. I od 10. nivoa sam došao do 12. I evo ponovo i dalje promašujem ove zicere. Ko što bi se reklo. Ne mogu da verujem šta sam promašio, čoveče. A ne, što nije ušlo od laka? Ljudi, ima čistu brown pa će imati ili plavu ili zelenu, može da bira. Eto, može da bira, šta će? Da sam na njegovom mjestu izabrao bi plavu. Zato što će mu se odbiti na zelenu svakako. A može da je zakači. Neće ovako ući. Neće, to ne ulazi, rekao sam. A kako mi je namestio, baš ovo što ja ne znam da udarim. Dobro, znam otprilike u srednju. Otprilike šta bi trebalo, ali teško u srednju neću da ubacim. A ne! Rekao sam, nemam šanse bre. I ponovo ću da puknem. A ne, što nisi ušao? Dobro. Gdje je izabrao? Izgleda da lik ne zna da mora da izabere u koje će polje da gađa. Da, lik ne zna. Izgleda. Super. Svejedno mi se ovo ne sviđa. Šta mi je danas umašujem zicere? Da li će ući? Ma kako ovako brzo vreme ide?
Au. Ovo bi mogao biti problem. A rekao sam. Ne može da udari crnu, a što ne zna ni da izabere izgleda. Ne zna čovjek da bira. Vjerojatno prvi put igra ovo. Dobro. Ajde da mu slonimo ovu. Samo da ne ubacim crnu. U srednju znam da gađam. Meni je najlakše da gađam u srednju. To! Čekaj, da mu stavim ravno. Čekaj, pokušat ću. Ne! Lako sam pobedio, ljudi. Pitaću ga da li hoće ponovo da igra. 13. nivo. To. Da li hoće da igra ponovo. Pa otišao. Level up, to. Ne. I to bi bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. U sljedećem klipu ćemo igrati neku drugu igricu, nećemo ovu, pa ćemo igrati Tournament. I onda igramo prvu epizodu Minecraft Hunger Gamesa. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se